Right, ons beweeg dan aan na haar uitvaart deur P.J. Philander. Al oor my dak het al gemaal, die voeltjies het haar gemaal. Half toegevouwe feisies klein het eilings na die doodgordijn, gegryp en dan weer moeg verslap. Die sweet het langs haar slaapies afgetap. Haar oogies sien ek duidelik nog. Hulle het my gesmeek om tog te help, die pyn te stil, maar ek was magteloos teen sy wil. En halfweg na die hospitaal het asemloos die dood ons ingehaal. Right, so die titel van die gedig. In die titel leer ons dat die gedig handel oor die vroulike karakter, haar, wat besig is om te sterf of reeds oorlede is, uitvaart. Reeds in die titel is daar 'n aanduiding van verlies of dood. Die titel sluit daarom by die inhoud van die gedig aan. Haar verwysend na die spreker se dogter en uitvaart na die proses van sterf in strofe 1 tot die uiteindelike dood in strofe 6. Uitvaart is 'n eufemisme, versagtende woordgebruik vir die dood. So from the title we learn that the poem deals with a female character, her, who is in the process of dying or who has already died, the word uitvaart meaning passing. Already in the title there is an indication of loss. The title therefore connects with the content of the poem, her referring to the speaker's daughter and uitvaart passing to the process of dying from stanza 1 to the ultimate death in stanza 6. The word uitvaart is also seen as euphemism, a softening of words for death. Die tema van die gedig, the theme of the poem, die magteloosheid van 'n ouer om sy of haar kind teen die dood te beskerm, the powerlessness of a parent in protecting his or her child from death. Die boodskap in die gedig, die dood is deel van ons en kan nie vermy word nie. Die dood is dus onvermydelik. Ouers beleef baie pyn en hulle voel magteloos wanneer hulle sien hoe hulle kind ly en doodgaan. Death is a part of us and cannot be avoided. Death is therefore unavoidable. Parents experience deep pain and feel powerless when they see how their child is suffering and dies. Die stemming van die gedig, the mood of the poem, die stemming van die gedig is somber, hartseer, weemoedig en droefgeestig. The mood of the poem is somber, sad, wistful and impassioned. Die typografie, ons kyk eers na die uiterlike bou. Die gedig bestaan uit 6 strofes. Elke strofe bestaan uit 2 versreëls. 2 versreëls staan bekend as 'n couplet. Daar is 12 reëls in totaal. Daar is 'n vaste rymskema in die gedig, naamlik paarrym, AA, BB, CC ensovoorts. Die eerste en die laaste strofe van die gedig eindig met dieselfde rymklanke, die AAL klank, en dit bind die gedig saam tot 'n eenheid. Die paarrym versterk dan ook die band tussen die pa en sy dogtertjie. So the poem consists of 6 stanzas. Each stanza consists of 2 lines. A 2-line stanza is called a couplet. There are 12 lines in total. There is a fixed rhyme scheme in the poem, namely pair rhyme, AA, BB, CC, etc. The first and the last stanza also ends with the same rhyming sound, the AAL sound, and this ties the poem together as a unity. The couplet or the pair rhyme reinforces the bond between the father and the daughter. Ons beweeg dan voort na die typografie, die innerlike bou, the inner structure of the poem. Die gedig bevat progressie. Ons sien hoe die dogtertjie teen die dood beklei, ons sien die pa se magteloosheid om haar te help, en ons sien hoe sy dan sterf. So the poem contains progression. We see how the little girl is fighting against death. We see the father's powerlessness to help her, and then we finally see how she dies. Die gebruik van die verkleinwoorde is om te beklemtoon hoe klein die dogtertjie is van wie hier gepraat word. Die verkleinwoorde skep ook simpatie by die leser. So the use of the diminutive serves to emphasize how small the little girl is,
of whom the poem speaks. The diminutive also creates sympathy with the reader. Die ek-spreker is hier aan die woord. Die spreker is 'n pa wat sien hoe sy kind besig is om voor sy oë te sterf en hoe hy voel, en hoe hy so magteloos voel. Daar is niks wat hy kan doen nie. Dit maak die gedig meer persoonlik. So the speaker is a father. We have a first person narrator here, The first person narrator is then the father who sees that his child is busy dying before his eyes. He also feels powerless because there is nothing that he can do. This then makes the poem more personal. Die leesteken gebruik, use of punctuation. Die ritme of tempo van die gedig word vertraag en die dogtertjie se stryd met die dood word beklemtoon. Die ellips of die beletseltekens skep 'n gevoel van afwagting. Dit beklemtoon die pa se fisiese en emosionele pyn. Die pa sukkel om sy woorde uit te druk of daaroor te praat. Dit beklemtoon ook die pa se magteloosheid, want hy het nie antwoorde nie en kan niks doen om te help nie. Dit beklemtoon ook die dogtertjie se naderende dood. So the rhythm or the tempo of the poem is slowed down and the little girl's struggle with death is emphasized through the use of punctuation. The ellipse or the suspension points create a sense of anticipation. It emphasizes the father's physical as well as emotional pain. The father struggles to get the words out or to talk about his daughter's death. It also emphasizes the father's powerlessness because he has no answers and can do nothing to help. And finally, it emphasizes the little girl's approaching death. Strofe 1. Al oor my dak het hul gemaal, die voeltjies het haar kom haal. Over my roof they wheeled, those little birds came to fetch her. Al oor my dak, dit verwys na die spreker se huis of na sy lewe, refers to the speaker's house or his life. Het hul gemaal, hul verwys na die voeltjies, refers to the birds. Gemaal beteken gedraai of gesweef. They turned or they swirled around the house. Die ellips dui op 'n ruskans. Dit is moeilik vir die pa om oor die dood van sy dogtertjie te praat. Die ellips skep dan ook afwagting. Wie is die hulle waarvan daar gepraat word? Na die ellips vind ons dit uit. So this indicates a pause. It is hard for the father to speak about his little daughter's death. The ellipse also then creates anticipation. Who are the they that is being referred to? And after the ellipse, we then find out who they are. Al my dak het hul gemaal, die het hul gemaal, die voeltjies maal eers bo die huis se dak rond, wat daarop dui dat hulle wag vir die regte oomblik om die dogtertjie te kom haal. First, the birds circle above the roof of the house, which indicates that they are waiting for the right moment to come and fetch the little girl. Die aksentteken op die verwys na die spesifieke voeltjies, in hierdie geval na die dood of die engeltjies. Die versdeel het 'n figuurlike betekenis, konnotatief. Dit dui op die dogtertjie se dood wat al hoe nader kom, voorbeeld van die eufemisme. Die voeltjies, dood of engeltjies kom haar haal uitvaart, want sy gaan saam met hulle wegvlieg of sterf. So the accent mark on the word die indicates that we're talking about specific birds, in this case, death or little angels. The line has a figurative or a connotative meaning. It points to the little girl's death coming ever closer. This is also an example of a euphemism. The birds, death or the angels, came to fetch her, passing, uitvaart, and she will fly away with them. She will die. Die woord haar verwys na die spreker se dogter, refers to the speaker's daughter. Voeltjies is 'n voorbeeld van eufemisme vir die dood of vir engeltjies wat die dogtertjie kom haal. Die verkleining dui daarop dat die haar nog baie klein of jonk is. So the little birds is a euphemism for death or angels, they who came to fetch the little girl. The diminutive of the word voeltjies also indicates that the her they are fetching is still very small
or very young. Haar kom haal, hierdie woorde kom haal en die titel haar uitvaart, verwys beide na die dood van die dogtertjie. Hierdie is 'n eufemisme vir die dood. So the words come to fetch her and the title, haar uitvaart, her passing, both refers to the little girl's death. This is therefore an example of euphemism for death. Dan het ons ook haalframe in die gedig, die alliterasie van die H-klank en die assonansie van die dubbel A-klank bind die gedig tot 'n eenheid. So the alliteration of the H sound as well as the assonance of the double A sound bind the poem into a unity. Half toegevoue feisies klein het eilings na die dood gordyn. Half-clenched little fists reached hurriedly for the curtain of death. In die eerste gedeelte het ons in versie omgekeerde woordorde half toegevoue feisies of half toegevoue klein feisies. Die inversie het twee doele. Dit plaas die woord klein in die eindposisie om die idee dat die dogtertjie nog klein was te beklemtoon en dit plaas klein aan die einde van die reël sodat dit sal rym. So we've got inversion, the reversed word order. It says half-clenched little fists should have been it should have been half toegevoue klein feisies. So klein in feisies, the small and fists need to swap around. This inversion has two purposes. Firstly, it places the word little or klein at the end position to emphasize the idea that the girl is still very small. And secondly, it places the word klein at the end of the line so that it would rhyme. Feisies klein, hierdie woorde sê vir ons dat die dogtertjie nog baie klein is. These words, feisies klein, tell us that the little girl is still very small. Half toegevoue, hierdie woorde sê dat daar fout is. Die dogtertjie beklei teen iets, is in pyn of is nie gesond nie. These words tell us that something is wrong. The little girl is fighting against something, she is in pain, she is not healthy. Feisies kan krag impliseer, sy het hard teen die dood beklei, het probeer om sterk te wees. So fists implies strength. She fought hard against death. She tried to be strong. Eilings is afkomstig van die woord eil wat beteken om nie by jou volle bewussyn te wees nie, to hallucinate. Sy weet nie wat om haar aangaan nie. Sy sien dinge om haar wat ander mense nie kan sien nie. Die spreekwoord in alleryl beteken met groot spoed of vinnig en dit kan daarop dui dat die dood vinnig kom omdat die dogtertjie so erg ly. So eil is from the word eilings, hurriedly, is from the word eil, which means to see things that is not there, to be almost hallucinating or to be not in possession of one's faculties. In this case, it tells us that she does not know what is happening around her. She sees the things that other people cannot see. The expression in alleryl, basically meaning in great haste, means with great speed or quickly, and it can indicate that death is coming quickly for her because the girl is suffering so badly. Die doodsgordyn is 'n metafoor. Die gryp na die doodsgordyn word vergelyk met die dogtertjie wat haar stryd teen die dood verloor. Hier verwys dit na die finaliteit van die dood. Die gordyn is die skeiding tussen lewe en dood. As die gordyn toetrek, is die dogtertjie finaal van die lewe geskei. So the metaphor here is reaching for the curtain, is being compared to the girl losing her struggle against death. It refers to the finality of death. The curtain is the divide between life and death, and when the curtain finally closes, the little girl will finally be cut off from life. Gegryp en weer moeg verslap, die sweet het langs haar slapies afgetap. Grasped and then slacked again in weariness, the sweat trickled down her temples.
Versies 1 tot 6 of strofe 1 tot 3 is die pa of die spreker se uiterlike waarneming van sy kind se stryd teen die dood. Hierdie is alles wat die pa of die spreker gesien of beleef het. Die punt aan die einde van reël 6 dui op die finaliteit of skeiding. So lines 1 to 6 or stanzas 1 to 3 is the father or the speaker's external observation of his child's struggle against death. These are all the things that the father or the speaker saw and experienced. The full stop at the end of line 6 indicates the finality or the separation between the two. Versiel 4 loop oor na versiel 5 sonder leestekens, dis 'n voorbeeld van Enyam Bement. Dit verdoesel die rym en dit verbind die doodsgordyn met gegryp wat die onvermydelike van die dood beklemtoon. Dit gee 'n gevoel van haas en dringendheid aan dit wat gebeur. So in line 4 we have it running basically from line 4 to line 5 without punctuation, thus a form of enjambment. This conceals the strict rhyme scheme and it connects the curtain of death with the word grasp, which emphasizes the inevitability of death. It gives a sense of haste and urgency to that which is happening. Moeg verslap, die woorde moeg en verslap dui daarop dat die dogtertjie al hoe swakker geword het. Die intensiteit van die dogtertjie se siekte of lyding word beklemtoon deur die kontrasterende woorde gegryp en verslap. So the word tired and slacked, moeg en verslap, indicate that the girl is becoming progressively weaker. The intensity of the girl's illness or suffering is emphasized by the contrasting words of grasped and slackened, gegryp en verslap. Dan het ons 'n ellips aan die einde van versiel 5, dit skep afwagting of spanning by die leser. Dit beklemtoon die dogtertjie se stryd teen die dood en dit verwys na die pa of die spreker se emosionele ervaring. Hy moet eers 'n pouse, 'n breek, 'n ruskans vat voordat hy aangaan om die storie te vertel. Hy sukkel om sy gedagtes te orden of om dit uit te spreek. The ellipse at the end of line 5 creates anticipation, tension with the reader. It emphasizes the little girl's struggle against death. It refers to the father or the speaker's emotional experiences. He has to take a pause, a break, or a rest before he can continue telling the story. He struggles to order his thoughts or to express them. Die sweet het langs haar slapies afgetap. Dit is 'n fisiese bewys van die geveg tussen die dogtertjie en die dood. Die koorsigheid veroorsaak dat sy sweet, wat teen haar slape, haar tempels afloop. So physical proof of the battle is seen between the girl and death is seen in this line. The fever that she has due to her illness causes her to sweat, and that sweat then runs down her temples. It's something physical that you can see that she is struggling. Slapies is die gedeeltes weerskante van jou kop tussen jou oë en jou ore, jou temples. So it's the part on either side of your head between your eyes and your ears, your temples. Die alliterasie van die S-klank versterk die gedagte van hoe siek die dogtertjie was. So the alliteration of the S sound reinforces the idea of how ill the little girl was. Haar oogies sien ek duidelik nog, hulle het my gesmeek om tog. Her little eyes I still see clearly, they begged me after all. Ons het weer 'n voorbeeld van inversie, omgekeerde woordorde. Ek sien haar oogies nog duidelik. Dit beklemtoon dat die pa sy dogtertjie se pyn raak gesien het. Hy het dit wat aan haar oë was gesien het en nie kan vergeet nie. Dit plaas ook die woord nog in die eindposisie om te rym met die woord tog. I still see her little eyes clearly. It emphasizes that the father saw the little girl's pain and that he cannot forget that which he saw in her eyes. It also places the word nog at the end position so that it will rhyme with the word tog. Van hier, strofe 4, word daar na die spreker se innerlike gevoelens verwys. Hier verduidelik hy hoe hy gevoel het en in hierdie situasie. So from here, stanza 4 to 6, it references
or is the reference to the father or the speaker's inner feelings. Here, he explains how he felt in this situation. Hul verwys na die dogtertjie se oë en daarom is dit personifikasie. Haar oogies, of deur haar oogies het sy hom gesoebat, gepleit, gesmeek of gevra vir hulp. So we have an example of personification in the word they. It refers to the little girl's eyes. Through her eyes, she petitioned, pleaded, or begged or asked the father to help her. Die woord gesmeek, die gebruik van die woord gesmeek in plaas van gevra, maak die stryd van die dogtertjie soveel meer intens. Die woord, as ook die feit dat sy dit woordeloos doen, beklemtoon die pa of die spreker sy emosionele pyn. So the use of the word gesmeek, begged, instead of gevra, asked, makes the little girl's struggle that much more intense. The word, as well as the fact that she does this without saying anything, emphasizes the father or the speaker's emotional pain. In hierdie strofe sien ons ironie. Die pa sien die pyn waarin sy dogtertjie is en soos alle ouers wil hy iets omtrent die situasie doen. Maar in hierdie situasie is hy magteloos. Hy kan niks omtrent dit doen nie. So in this stanza we see an example of irony. Though the father sees the pain of the little girl and, like all the parents, want to do something about the situation, he is powerless in this situation and can do nothing to help. Die woord my verwys na die pa van die dogtertjie. It refers to the father of the little girl. Te help en die pyn te stil, maar ek was magteloos teen sy wil. To help to quiet the pain, but I was powerless against his will. Te help die pyn te stil, die woorde help en stil. Die smeek van die dogtertjie word beklemtoon deur help aan die begin van die reël te plaas en stil aan die einde. Die ellips beklemtoon dat die pa sukkel om woorde te vind. Dit beklemtoon hoe emosioneel hy is oor sy dogtertjie se dood. Dit beklemtoon die smeek van die dogtertjie en die magteloosheid van die pa. So the words help and quiet, the little girl's pleading is emphasized by placing the word help at the beginning of the line and quiet at the end. The ellipse also emphasizes the father's struggle to find the words. It emphasizes how emotional he is about his daughter's death. It also emphasizes the little girl's pleading and the father's powerlessness to help her. Die woord maar dui 'n wending aan en dit versterk ook die ironie. Die dogtertjie se pleidooi was om die pyn weg te vat en stil te maak, maar hy kon dit nie doen nie omdat hy geweet het dat sy gaan sterf, dat dit God of sy wil was dat die dogtertjie hierdeur moes gaan. Die pa voel magteloos want hy weet God het bestem dat sy dogtertjie moet sterf. Die woord ma beklemtoon die gevoel van magteloosheid van die pa. So the word but, maar, indicates a turn and it reinforces the irony. The little girl, or the little girl's plea was to take away or to quiet the pain, but he could not do that because A, he knew that she was going to die, and B, it was God or his will that the girl had to go through this. The father feels powerless for he knows God has ordained that this or that she must die. The word but also emphasizes the father's feeling of powerlessness. Die gebruik van kort woorde in reël 9 wys dat niks meer gesê of gedoen kan word nie. Lang gepraat gaan nie help nie. Dit is nou finaal. In reël 10 kry ons wel langer klanke wat in teenstelling of kontras is met die woorde in reël 9. Die pa is magteloos. Hy kan niks doen om sy dogtertjie te help nie. The use of the short words in line 9 shows that nothing more can be said or done. Long speeches is of no use. It is now final. In line 10, however, we get longer sounds which are in contrast with the shorter sounds that we have in line 9. The father's powerlessness is emphasized. He can do nothing to help his daughter. Die alliterasie van die M-klank beklemtoon ook die pa se magtelose gevoel. So the alliteration of the M sound emphasizes the feeling of powerlessness in the father.
En halfweg na die hospitaal het asemloos die dood ons ingehaal. And halfway to the hospital, the death breathlessly overtook us. Die pa en sy dogtertjie was halfweg op pad na die hospitaal toe sy uiteindelik sterf. So the father and his little girl were halfway on their way to the hospital when the girl finally or ultimately died. Het asemloos die dood ons ingehaal, ons het weer 'n voorbeeld van inversie, het die dood ons asemloos ingehaal, terwille van rym, hospitaal en ingehaal, en asemloos is aan die begin van die reël geplaas. Dit dui daarop dat die dogtertjie se asem weggeneem is, sy het gesterf. Dit beklemtoon ook dat die dood stilletjies sonder geraas opgedaag het. Die kommas voor en na die woord asemloos beklemtoon hoe stil sy gesterf het. Dit is 'n voorbeeld van eufemisme. Death overtook us breathlessly. Before it was done for the sake of rhyme, so that the word hospitaal and ingehaal will rhyme with each other, as well as placing the word breathless at the beginning of the sentence, asemloos. This indicates that the little girl's breath had been taken away. She had died. It also emphasizes that death arrived quietly without noise. The commas before and after the word asemloos emphasizes how quietly she died. This is again an example of euphemism. Die woord ons, dit voel vir die pa of hy saam met sy dogtertjie gesterf het. 'n Deel van hom het gesterf toe die dood sy dogter kom haal het. So it feels to the father as if he died together with his daughter. A part of him died when death came to fetch his daughter. Die dood ons ingehaal, personifikasie, die dood word gelykgestel aan iemand wat die ambulans kon inhaal. Dit is asof hulle in 'n resies met die dood was, maar dood het hulle verbygesteek of gewen. Die boodskap is dat dood nie ontsnap kan word nie. So personification, death is equated with someone who could overtake the ambulance. It is as if they were in a race with death, but death passed them or death had won. The message in this is that death cannot be escaped. Strofe 6 sluit aan by strofe 1, stanza 6, links with stanza 1. Daar is in beide strofes verwysing na die dood. Dit bind die gedig tot 'n hegte eenheid. In strofe 1 praat die spreker van voeltjies wat die dood voorstel, en in strofe 6 word daar net van die dood gepraat. Beide strofes eindig met dieselfde rymklanke, die dubbel AL klank. Die laaste woord in elke strofe is die woord haal. In strofe 1 begin die proses van sterf, en in strofe 6 word die proses voltooi. Sy is nou dood. So stanza 6 connects with stanza 1. In both stanzas there are references to death. This binds the poem to a close unity. In stanza 1 the speaker talks about the little birds which are representative of death, and in stanza 6 there is simply talk of death. Both stanzas end with the same rhyming words, the double AL sound. The last word in both stanzas is the word fetch or to overtake, which is in Afrikaans haal. In stanza 1, the process of dying begins, where in stanza 6, the process is completed. She is now dead. En dis die einde van die gedig. As daar nog iets is, vra gerus.